Durante un press conference este día, el secretario del TESDA Director General Giling Mamonjong reitera el mandato del presidente Rodrigo Duterte, para asistir con todo mga drug surrenderies na entero país por medio de mga programa del TESDA. Actualmente, según niya prinsipyo ay el mga skills training del TESDA na kwantos mga rehiyon na país. Obeto, según el programa del TESDA, amo para ofrecer entreño o programa relataw si cosas necesita el beneficiario. Pero antes, según de todo, debe preparar una con mga drug surrenderies por medio de rehabilitasyon antes ponebaho na programa del TESDA. Ang utos po ng Presidente ay lahat ng surrenderies. Opo, lahat ng surrenderies po ay bigyan ng skills training. That will happen after the rehabilitation. Di po ba? So hindi naman lahat ng nag-surrender ay nangangailangan talaga ng full rehabilitation kasi medyo hindi pa talagang kumagat sa kanilang pag-iisip o katawan yung epekto ng droga. So nagkaroon na po ng mga skills training sa ating mga drug dependents sa ilang region, kagaya ng Region 12, nagkaroon na po sila, and I understand that Region 9 also Region 11. Según con el Director Regional del TESDA, Director Lorenzo Macapili, el TESDA amo mismo taanda na mga barangay. Para identificar con mga beneficiaryo, isabe si ko sa programa o entreño ta necesita mga drug surrenderies. Según ta kondusi en koordinasyon na gobyerno lokal, drug dependents idi ila mga mayores o familia. Kami ang pumunta doon sa mga barangays. Andito si Cap Modillas sa Barangay Kawit. No? We have started, doing some initial activities in that Barangay Kawit. Okay? And then we have terminated one program with the Philippine National Police. They're at Camp Kawakawa, Batalya rather, where we have terminated, we have 20 plus 28 graduates rather in food processing under the Project Duterte of the City Government of Zamboanga City. Puera con na asunto de droga quiere también asegurar el TESDA que di la agencia libraw na droga prohibido. Por eso tali el plano para manda ponebaho na drug test con todo mga empleyado del TESDA. Si naman según quien man positibo, el asegura el TESDA que el impone el agencia propio aksyon. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.